morning everyone. Hello. Say hi to my alaga mga koy. One of our stress reliever is here. Ako nabantayan mga igsoon ba tanaw? Ang koy, kita nyo ang koy mingduol nako. Ganina dito sa layo bad pagkita sa koy nako, mingduol sila nako. No, gigutom sila ba? Akong napamalandungan mga igsoon kaningani. Gutom kay sila ba? Mura bitaw og pareha ng kita mga igsoon sa una. Grabe pa atong first love sa Ginoo. Ang atong first love sa Ginoo, grabe nagkayo-kayo pa ang atong unang gugma sa Ginoo. Ingani sadta gutumon ta kanunay sa pulong sa Ginoo basta naay magwali hinduol na no. Sayo sa buntag mo pakli na tas Biblia kay atong tanawon ug unsay mensahe sa Ginoo para sa tuwa no. Para aning koy mga igsoon. Gutom kay sila. Kung lawagan na. Wait. Oh, tanawa sa mingduol ni siya nako. Ganina, wa pa ako diri ning duo, lagyo ni sila nagkabuwagsa ni didto ni sila sa pikas o dato ay layo. But this time kita man sila nako, duol sila. So akong lawgan ano, tanawa oh. Oh. Ngani ni kanang mura kanang kana bitaw nang alagad ka sa Ginoo nga in love kay kasauna, grabe kayo nagurus-urus imong gugma sa Ginoo tanawa. Og lawgan ka og word ni God kani pulong sa Ginoo pagkaon no. Mag-ilog na. Oh tanawa unsay nahitabo. Pirting ilog ingani ka, pero kumusta man karon igsoon? Hoy, ikaw diha. Kumusta ang imong kauhaw karon sa pulong sa Ginoo napa ba? Or basin din ka ganahan mo basag Biblia kay nalingaw na ka sa mga kalingawan ining kalibutan. Bukawa. Usahay ra ba may lang ta sig pakipakli sa tong Facebook. Sig tanatanaw og unsay mga hugot post nga mga binuang, binastos ang uban. Tanatanaw ta sa mga post sa uban. Wala na tay gana mo ukab sa Biblia. Hopefully sama ta aning koyo tanawa. Nasa dihang akong itsahan ani gutom kay sila. Oh, isa na kog law gutom kay sila. Ang pagkaon sa armaran ni sa ang atong kalag mga igsoon kinanglan punig pagkaon mao ni spiritual foods apulong sa Ginoo. Dapat pareha ta ani unta no. Hinaot ko nga sama pa ta ani ka dasig ug kagutom mga igsoon. Kay niglawog no, dili pareha ka dili na unta dili unta masama niini nga sa diyang makadungog tagwali. Makakita tag mga post pang Ginoo sa Facebook ato nagaling scroll down kay mangita ta og di ta ma-attract no. Tungod kay natagbaw na ta sa mga pagkaon nga wala hinungdan, mga spiritual junk foods. Sa Macau sa tagbawa ko. No, hinaot sama gyapon niyo. Mga koy nga gutom kay sa mga pagkaon. Nga kanunay kay gutom. Ingani unta ta mga igsoon kada adlaw kanunay tang gutom sa presensya sa gutom sa pagpakaon sa tungkalag pinagi sa pulong sa Ginoo. Aron sa panahon kung naay tentasyon dili ta mailad. Sa panahon naay pagsulay dili ta daling matumba kung dili magpadayon ta hangtod sa walay katapusan. Amen. God bless. Love you mga igsoon. Pag-amping mo tanan diha. Bye-bye till next time. Bukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo.